Ufuna ntoni ubani? Ubani? Thini mathathani? Wena ngotshani? Entona kunini kumula? 3 days ima. Ubuya kwigig ngo? Yeah. 3 days ntona yami useTopic usemisa gig. Shuthi manje mntwana yabona lapha vele abezikhipha pho mathwana ntwana. Hayi yabona lapha yantwana bengicala ukubona into eso mina. Ntwana. Hayi Josi. Done. 3 days ntona yami kwigig. Yes. Sikhiphe kwathwa ngoku. Wena ntwana ucavi. Yabona lapha yantwana. Kumele ucavi ntwana wena uzwa ntwana. Antwana lalela. Dani, 3 days uye kwigig eTopic. Ngoku sewubuye sosithi sikhipha kamawadi. Antwana wena ucavi dayide ntwana wena kumele ucavi ntwana ziyakhipha phaya. Wena nani yakenya yazi. Ntwana utsibi wena. Hayi utsibi wena. Imagine. Utsibi wena. 3 days useTopic sengatsibi ngoku. Manje uyingena kiphi leyo into kumilena lapha? Wena uyaphetha mfana. Ndiyabhetha. Mfana uyaphetha. Uyabona mina ntwana ngihamba lapha eMomasantini ntwana ngithi ngizoboma-Santini ntwana ngithi ngiboma-Soweto ntwana ngithi boma-Gomoro ntwana angiphethe abantwana abapakile ngiyaqavi wena sane futheke wena sane 3 days eseTopic ngoku sengachavi. Asiba